Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe umwanzuro ukomeye wa kudahana imbabazi inyeshamba za M23 zikorera mu burasirazuba bw'igihugu. Yanze burundu imishikirano uyu mutwe. Tshisekedi abona M23 nkumutwe utemewe. Aibona kigikoresho cy'igihugu cy'u Rwanda kimaze igihe gishinjwa gushigikira imitwe inyeshamba muri Kongo. Uyu mwanzuro wa Tshisekedi washimiwe na bamwe babona M23 kumutwe uhungabanya umutekano. Bavuga ko uyu mutwe wakoze ibyaha byinshi bibasira inyoko muntu. Bavuga ko kuvugana na wo byaba ari uguhemba ihohoterwa no gutesha agaciro ubusugire bwa Kongo. Abandi bagaragaje impungenge zuko uyu mwanzuro ukomeye wa Tshisekedi ushobora gutuma intambara irushaho gukara. Bagaragaza ko inzira za gisirikare zo kurangiza ikibazo cha M23 zananiwe mu bihe byashize. Bavuga ko ibiganiro nubwo bigoye ari byo byonyine bizana amahoro arambye. Umuryango mpuzamahanga wasabye ko hakwihutishwa umuti wa mahoro kuri iki kibazo. Nyamara, Tshisekedi aracakomeje umwanzuro we wo kwanga imishikirano. Yasabye umuryango mpuzamahanga gushira igitutu ku Rwanda ngo ruhagarike inkunga iha M23. Avuga ko ari bogusa ibiganiro bifatika bizatangira. Umutwe wa M23 ugizwe ahanini na Batutsi bo muri Kongo. Wavutse bwa mbere mu mwaka wa 2012. Izina ry'uyu mutwe ni Impine Movement 23 Mars, bivuze impuzamashaka yo kuwa 23 Werurwe. Iyi tariki yerekeza ku masezerano yo mu 2009 hagati ya guverinoma ya Kongo n'inyeshamba za Batutsi zariho mbere. M23 ivuga ko leta yishe aya masezerano ubo yananiwe kwinjiza abarwanyi bayo mu ngabo no kurinda Abatutsi. M23 yahise yigarurira ubutaka bunini mu burasirazuba bwa Kongo, ifata umuji wa Goma mu 2012. Uyu mutwe waje kwirukanwa n'ingabo za Kongo n'iza Loni. Nyamara, yakomeje gukorera mu karere, igaba ibitero bya hato na hato. Mu myaka ya vuba aha, M23 yongeye kugaragara nk'ikibazo gikomeye. Uyu mutwe wigaruriye uduce twinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yashinjwe gukora ubwicanyi ku basivili. Kongera kubura kwa M23 ni intambwe isubiza inyuma ibikorwa byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Byanatumye umuka mubi hagati ya Kongo na Rwanda urushaho kuyongera. Impamvu za M23 ni nyinshi kandi ziranyuranye. Uyu mutwe uvuga ko urwanira uburenganzira bwa Batutsi bo muri Kongo. Nyamara, benshi bemeza ko ushigikiwe n'u Rwanda. U Rwanda rufite amateka maremare yo gushigikira imitwe inyeshamba mu burasirazuba bwa Kongo. Rubona leta ya Kongo nk'integenke kandi irimo ruswa. U Rwanda rushinja kandi Kongo gucumbikira intagondwa za Bahutu bagize uruhare muri genocide yo mu Rwanda mu 1994. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, EAC, wafashe iya mbere mu kugerageza gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango wohereje ingabo zo kubungabunga amahoro mu karere. Wanateguye ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro. Nyamara, ibikorwa bya EAC byabangamiwe n'ibibazo bitandukanye. Ibi birimo ubukene bwa mikoro, ibibazo byo guhuza ibikorwa, no kutizerana hagati y'impande zirebwa n'ikibazo. EAC yanenzwe ko idakora ibyo ikwiye gukora kugira ngo ikemure inkomoko y'ibibazo. Ibi birimo ubukene, amakimbirane ashingiye ku moko, no guhiganirwa umutungo. Nubwo ibyo bibazo bihari, EAC iracyari yo iringirwa cyane mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango ufite inyungu mu kugarura ituze mu karere. Wanagaragaje ubushake bwo kuvugana n'impande zose bireba. Ingamba za EAC zigizwe n'ibice bibiri. Icya mbere, yagerageje gutsinda M23 mu buryo bwa gisirikare. Icya kabiri, yagerageje kuizana ku meza y'ibiganiro. EAC yagize ibyo igeraho mu bikorwa bya gisirikare. Nyamara M23 iracyari umutwe ukomeye. Ibikorwa bya EAC byo kuzana M23 ku meza y'ibiganiro nabyo byagize umusaruro uco na uco. Uyu mutwe werekanye ubushake bwo kuvugana. Nyamara wanatanze ibifuzo bidashoboka. Kudakemuka kw'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo byagize ingaruka mbi ku karere. Abantu babarirwa muri za miliyoni bavanywe mu byabo. Intambara yanateje ikibazo cy'ubutabazi aho inzara n'indwara byugarije abantu benshi. Ibintu bikomeye cyane ku bagore n'abana bakunze kuba abanyantegenke mu bihe by'intambara. Umuryango mpuzamahanga ufite inshingano zo gufasha gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi birimo gutanga ubufasha bw'ubutabazi ku bakeneye ubufasha. Bisobanura kandi gushira igitutu ku mpande zose zirebwa n'ikibazo kugira ngo zihagarike imirwano kandi zinjirire mu biganiro bifatika. Ingaruka ni nyinshi.
Iyo intambara idakemutse ishobora gutuma akarere karushaho guhungabana. Ibi bishobora gutuma intambara irushaho gukwirakwira, ikagira ingaruka mbi ku bantu babarirwa muri za miliyoni. Ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo ni urusobe, ntabisubizo byoroshe bihari. Ariko ikintu kimwe kirasobanutse ibintu nkuko bimeze ubuntu bikomeza kwihanganirwa. Umuryango mpuzamahanga ugomba kugira icyo ukora ubu kugira ngo wirinde imibabaro ikomeye. Amahoro arambye azasaba uburyo buzuye bukemura inkomoko y'ibibazo. Ibi birimo kurwanya ubukene, guteza imbere imiyoborere myiza, no gukemura amakimbirane ashingiye ku moko. Nibo gusa abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bazabasha kwiringira kubaho mu mahoro n'umutekano.